Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang puli kiniki di mabanabat ki advertisement. Balay sila penjenjari na di. Papinyin kerpang kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kumsi benta ban kentiu ya kayo kon nak benta ki pai ba nong rap u ameli kamau plang u ba Eugene san lingdo benta kasi kalai poi trik jemang ula pli pai ba yu mau nong rem nak benta ban snai ke dispensary jong katran animal husbandry veterinary hak jing sakhi lang ki he officer kani katran bat kiro rang ba jong kadong kathan kani ke dispensary jong katran animal husbandry veterinary kadai hak asnong nong madan tersan hak jing lut kapalamang siklur lai pau lak arpo ajan rus pa sipau ya kapala penyo leng ba kalun nakanaban leng ba ka RIDF nakaliang jong ke doktor lalu habakran hak di ke jelang ban plipai ba ya kani ke dispensary kalai thu ba ya kani ke dispensary lamang tingka mentau snam bat ya kani ke scheme la yo nak RIDF jong kan aban dispensary po tersat la sanction mentau snam kumba PE ya kani ke scheme la sanction hak scheme RIDF jong kan aban bat nganya tho ya pi ba ngasih don po district officer ngasih don po district po East Kasiel Shillong mensua ngasih i kisiti nakapor shukapor ngasih i kakateng jong iba nombet ngasih i kakateng jong ibi soda bakiwan kapat moy ban sna ya ke dispensary na do kombo ang iba nombet na do ki arajan riu arajan new kini kisiti ki wan shiwan na department jong i bat ngiro ngimde bangi song klikti na department ngiyale hi ban pha i kini ki proposal sa sarkar tang balong kasimpor bila sel tho hi ka syong ha ka fon ka syong ha ka ayu na siyaw si saba nga syong hang ni suki mentan nga penpau ya kecing siyaw ya ki siyaw siya iba nong bet bat ya soda jong ka dikasnong ba ki ale sitom si sa do kata ban pen urlong ya kani kecing trang jong kasnong ban penyo ya kani ka dispensary jong ni hapo tersat bat nga kan mau ro habang along district veterinary officer hakisnem gibalalay tapo shlong nga kan mau ba i MLA barim i basun ila ya le sisa itho kisiti kerpat ya ke department jongi bangin penyo no ya ke dispensary bat kani ke credit ro harai kan wan isi MLA barim namar ba kala urlong menta bat kani ke jingdon bok ro i MLA bathmai bede ikon jongi ba kala longkam kani ke jingtrang jong kani ke snong tersat banyo ya kani dispensary ngasiu sisa ngadap da jing siu kemen ka bakraw namar ba ya kadai sisa banyo ya ka dispensary ha kasnong tersat lading ipet ka tong ka livestock census ka bangidon hapo ka department kani kasnong kan kita kan yo jing mantoy hado khatnyo tali kisnong bat kat kum ka last census kini kisnong ki banyo jing mantoy na kaching wan jong ka dispensary ka donado sa pundri wajarnya puai ki jingri nado ki masi nado ki sniang nado ki belang nado ki siar ngitip baharo bakini kisnong sene kide ki bari jingri bani tho ya phi kumno bandri jingri te thrai nadon kam namar haman laki yeng haman laki chaka ki yeng ki chongpi phindan bet ki masi ki belang ki sniang nginam don kam so kan batai phi te pitip pe uni de usniang lano kan khakon nali umasi ro pitip ha ki balang ro pitip kisia ro pitip namar balai khimdei so ki bathmaya kan katam nado ki pa me chong pi ki la riba piro pidon bet haman gisun ki arieng chong pi don bet kisniang ki balang ki masi kata ti ka badai ka basisan le ndrai habangiri pada ngakren na kaliang chong ka department pat habangiri pan ngimde so banri kumbari kini ipa ichong yemensua nila dehi ban wan no da kata ka style thamai kumbaki ong mo da kata ka rukom ka banri ha ka ban yo nong mde ban suri kumto te la biang ndai bangin ri ha ka rukom bangin net business bangin yo jing mantoy ya ka yeng ka sem ka jongi nakaliang ba di raisan nong ben ubadi uskatri kan nong madan tersat lopen pau ba kani ka de kecingkat khu ya ka dong kathan wat la dala slam ha ki ap khmi lenti henrai ke jing slam banyo kamli lei ban ya ka madu tenrei hakapor jong iba Jinson lomdo yemle jungi matang lala ban don lang nge ban ya pli nese kalong ka kabok jong i tetang matai jang long tang substitute nga banong ha kaneka
kam jong i dalam tam substitute unrei la yo ban thep gol mata tang ne gawi ga gol unrei ngakermen ba kumbang la yo sio ba sakawi ga gol jong ka PC ru bin saya thep thagine ki lese ki banai banwan te kalong ke jingker khu ya ke area ke jong i namar ba kine atli ki department ki long ki ba ki basic need ne ki jingdan kam ki ba hakmat ni don kam hagre ke area jong i te matang yo ban pli ng kong ya ke betinri but let's say sakatu ni por ni sapan bet ban pli se ka PHC te ulong emle badan bok ba lola ban penyo ya ke kesni ban ya pli kumne kan ka PHC te wala ngi la up la khamslam ndre kum bakiyong better late than never te matang la yo pada yang kesni ban pli ya kan ka sinat tekam habakren kum kongsan ubayu jinsan lingdo ulabu kajing kerpat iki nong ilam sunong baki dai benpeten lenti bad yalam lem nak bentai pai ba nong rep ki baduna ha kajing nang jingtep ha kaliang jong ka kamri jingri kanang bakin la bonweng ya kajing dog bad kajing jenjar ngasu kali kajing kemen kajing mentoy namata upai ba jong kani ka than kumbang ila iso shmat khanyo tuli kisnong ki bayo kajing mentoy na kani ka dispensary kadai kawai si bentah kadak jong karoy kapar buat kawai ru kadak kabakongsan kadai kajing pensionor kumang itip menta kakam baidai bakari jingri kabaidai kimra ki paper kadai ki kebadan potensial bah kamut kawadan dakatin kasih nang na bangsyugong kabadan kay kabangi salendet kadang bun ka jingyo no kabangila ba yon naka jingri henry bling dan kam ya ka dispensary ng veterinary pa nomor ba ko malapatay kam dan kam ya ka jingya inti jungi ya kan kam kabalong modern kanong naka scientific tementa kino kikam ni dan kam kumju hi kikon kitiru ni dan kam ya hospital makin nang he kin nang san kin lai nakapang kin lai nakaklam ta kumjuhi ni don kam ya ka veterinary hakata kaliang baka jing kin show ka jong pi ya ki marat ba phiri kanum nong le noi ka jing shim ka jong i ya ki marat na bar ka bai dei bat ka babam ta ba ken kumni ka poy du san hajar ndrus pa khandai punyo ton ka do ka bangi pa wara na bar hapok state kata kadai 10% naka kajing bam do kajongi 10%. Kemudian si katway ajar tam ton ni peran kam bani bam do hanias haka than haka jela kajongi. Tetapi syukran no kan I'm CMP. Naka pisa ya katway ton ajar tam kapoy sa ajar san spak keluar. Kepisa. Ta 10% jogani kepisa kalay no syabar kejela kajongi. Tak kalau arja arspasan popular swap tu mapi pada swap tu arja arspasan popular kali nak sebar ndai ke kani arja arspasan popular kajing mentoy dan ila ban pindi hi nang ne nomor ba menta ka sarkar kai le kat bala bangin long dependable manong bangin long ila ban kersian hi dalade ki pindi ki mission ki prepare baidai baka milk mission, baidai baka piggery mission, baidai baka poultry mission rukunjo. Tahang ni da pia no ya kani kajing bam do kajungi. Hani ka pingi ba ya do masingi bam adu arajar tam. Arajar tam ton bawara na bar. Kedos nyang khambun arajar kandai spa tam bawara na bar. Kedos nyang keduna si spa du pun reo. Kedo blang rukunjo keduna si spa ar. Tekumba pi yang ni arajar tam yang do masih bagai do siap. Dan dari ni yang ni kumalabatai iba i sekretari manajang nong madan. Kadang cakap kadang bon, kadang balai ke cakap. Kumangyang no nakrim parang ka cattle feeding ground. Kumba pi iba kita masih yung tabi kiya. Kita ditang sipenta. Na piya kita cakap sa somat sa lindo pamplang. Kita cakap ko per sa pomsangol chination mo sedang kita bon ba kita cakap. Kaya ni encourage pi ki society ki per pila pensna pinyo
Kakam sulkar kamdei kajing sedang kajing kut jong kajing jong pi. Kamdei kajing sedang kajing kut jong pi. Hendai kum kini kilat. Kasulkar kalong ka ai keti kumon keti kajang pi ba. Pinang ben penroi pen par kini ki kamu per. Umlong ba pi yok kamai tang ladi hendai pi pen mi kam nam ta ki wei kenaro. Ki kun keti jong pi. Umlong bangin mi kadok taman bang ni hendai bangin nang import chu ngin export no. Tahu hari nak buat porok koi nyelong kibabit kibabiang. Ta habaya day bakata karkum mri bakarkum sumari kimarat ya warak kanang ikan ika dispensary veterinary kanang pinyo ya kajing na kajing start habaya day bakani kumno bapenya bapena ya itulun sakaman bapinyo shishu ki idea ki jimut ki jiperka ki jing sempang habaya day kimarat kumbang i doktor mane day kumbai ki pa ki mi ki jongi hendrai kumno hakajuk kebamata. Dabai dei kata makani kemik mission rung ngapet kadai kai kebak pongsan bah bai page bak shani kathan ki jongi sini ki nombondong. Umar abang ayat kilinti singkien ngale sigi shinong ba per ni i kilong yeng ki badon hakajing kerdo kajing duk kajongki. Hoi kiri ya kemasi kiri ya kiblang kiri kesenyang Nari kumno bakin penroy ki bakin yok cuman toy ki yala diru kimpat sutu ba. Takdan kam ki rum pislor ki rum bakin wan sabat nari bakin pendan kam ya ka kum ki nong mi kma jung shnong ba per ba pi pinjan lam betul nanti mar hakajing duna kajing nang kajing start kandon kajing tin. Jadi lada mengi ki nong mi kma ki ba per mengi dan nang ne dengim lam ti dengim betul nanti kita ni lang lo mengi no ki. Tengah kerpat ipi lawan hande kenang ba nginya roy lang. Nginya lat nak kajing duk, nginya lat nak kajing jenjar, nginya lat nak kajing pam. Penginya nyepetin tilang ya kibai. Nga kapatid bak impat create ya kapos section post yung kanika dispensary tanah kalian kajongangan ya ibu din ni bati minister bati jong kanika animal husbandry bat ka veterinary. Tapi ya kabakut pat ngashkwa bat kentu kamtam. Iki breu ki kontraktor belayo ya kanika kam. Mantrain di dispensary. Sumpah ngakerpa di mesin masuret ya triho. Terima. Ai baka jingtay ke pi kanya di posnan. Umba kanya atas kaptu kan nepor. Nomor ba ngimla banyo pisa bachpuni pisa bachu yasna. Henry dan kam bay ka pisar gina pentulun siya kawai kam. Tanga kerpat iki kontraktor ba per session. So ba ai kam kabapura ai kam kababaha.